هون قال لي كرد حتى نا هاتون جبير كرن سبب ديسا نا دشمن تاني وعم بخاون تو ما في خا ندي دستي خا بالشر خا ندي سرولاتي خا لا ممكن الدنيا تناسبك بالشر تناسبك و نادا علامه دا قال لي كرد دنگ ده کسایت کبو جگنده امارا سر بنافچه خلفتا قضای رحای و خودی جسارت کره بران بو. افزاروک 4 نیسان سال 1948 جدایک بو. جگنده خواه لچو گنده جیبینه یلک یلکا گنده وی و دبستان سرطایی دخوندو تمام کرد. دبستان ناوین لنزپی و یا آمده ایجی لطاپو کاداسترو یا انقره قداندی. تاویوی زاروکی 7 اندام مالباتینه 4 کچ 3 جی کرن. ناوی دایی کافوان زاروکان عویشه ناوی بافجی عمره. باو مرووکی مسلمانه باوری و عقیده دای همو مالباته. دایکا عویجی نشواز ریوه برنا مالی ده دستلات بو ندش که کسک نیزیکی ویلادن می ببن و بطایبت زاروکی که ام بحثاوی دیگه. جاردا ام ود گرنجوی زاروکی. او زاروک دیگل باوی خواه دچو مزگفته و لقی بدو زمان شیخ سعید نورسی دبن. علم و فلسفه بدو زمان هلدگره و باندوره که ارینی لیدبه. بشتیوه پرورده ها کج فکر بدو زمان دبینه دنیو گنده وکی کوملگیان و جواتان دگرینه. او زاروک مزند به و بری خود ده انقرای جبا که بشه زانستن سیاسی ده کلیجه ده بخوینه. همو ماموسته این کلیجه جی حز کرن جبر زیرک بویناوه. لور به فکر مارکسی لینین باندور ده به هدی جی او فکر ده بستایل کی روشانه یه جیانه. ده هیامه که ده تکلی و علاقات خزیده دکه و آراسته کاوای همده مظلوم دوغان حقی قرار و ساکینه جانسز ده. او زاروک ریبر پکه عبدالله اوجلانه. عبدالله اوجلان هول ده لگل هوالن خواه پارتیه که چه بکه. دسی آدار سال 1972 ده ماهر چایان و هوالن وی لقزل دره هاتم کشتن و بویره شوپن کور دجیان و رامان وی ده هشتن. ده هفته نیسان همان ساله ده چالاکی ها شرمزار کرنا بویره کشتنا هوالن خوده هات گرتن و برن گرتیگاه ماماکه. 7 ماهان ده گرتیگه دما و دوی پیواجوه ده گهشت رامانه که دوی ریخستنه که سیاسی بده پیش. سال 1977 ده داما کو ترک به حسیان افتاله به دخوازن پارتیه که رکبر لدیجی حکومت آوا بکن دست به گرتناوان دکه. 18 گولانا همان ساله استخبارات ترک میته لوینا اوستوریای اپراسیونه که لداردخه و حقی قرار شهید دکه. روحکی طول هلدانه دستری دبریز اوجلان هوال نوی کتن حرکته و سال 1978 لگنده فیسه سر به قضایا لجایا آمده و پارتیا کارکرن کردستان پکک دامزرانده. به بریاره که گشتی عبدالله اوجلان دبه سروکه و پارتیه. جبر ویه که اوجلان سال 1979 در دکوه در وی ترکیه و دو چلبنانه. و در سال 1982 ده بریارا شر چکداری لدجی دولتا ترک هات گرتن و گنجن کرد بری خودان نوارفن ارتشا رزگاریا گل کردستان آرگکه. لبنان اکادمیا معصوم قرقماز پروردهی به دست اوجلان تیاوا کرن هر وها بارگه پروردهی لسوریه و فلسطین هاتن آوا کرن و بشیوه جیانا گریلاتی تولیبون دست ببون. ملیتان پارتیا کارگران کردستان پکک به پیشنگی عبدالله اوجلان پرورده آخویا بیردوزی و لشکری قداندن. ده همان دمه ده دولتا ترک لسرانسری باکوره کردستان و ترکیه اپراسیون خواه ین دستگیر کرنه دوماندن. دوان اپراسیونان ده کاوای همده مظلوم دوغان، خیری درموش، کمال پیر، علی چیچک و گلک طلبه ایندن
bi behaneya damezrandina rêxistineke terorîst hatin girtin. Ji ber zext û zoriya dewleta Tirkiye, Öcalan sala 1998 ji Sûriye dertê û berê xwe dide dewletin Rojavayî. Piştre diçe Rûsyayê, paşê İtalya û car da dizivire Rûsyayê. Hevalên Öcalan û serkirdayetiya PKK di wê demê de pêdihesin ku komployek li dijî rêbertiya wan saz dibe. Bi nehênî Öcalan bi balefireke taybet berê xwe dide paytexta Kenyayê Nayrobî û li sefaretxaneya Yunanistanê bicih dibe. Öcalan di wê demê de jî pêdihese ku komployek li dijî wî heye. Bazdê sibata sala 1999 di operasyoneke taybet a mîtê, Mossada İsraîlî û istixbarata Amerîkayê CIA Öcalan têgirtin û hat veguhestin ji girtîgeha İmraliyê re. Rêberê PKK Abdullah Öcalan tevî vê komployê jî nêrîn û fikrê xwe belav kir û bi çend pirtûkan karîbû raya giştî agahdar bike ji vê komployê. Ew zarok carda xeleka jiyana xwe bi xwendinê ve girê da û hişt ku her kes bi pirtûkên wî nêrînên nû ser jiyanê bigire. Dijbin pir bi xûnxarî xast gelê me ji tarîxê re te. Va şera ne şerekî siyasî ye, heta ne şerekî askerî ha bi sera ser. Şerekî mirinê wane ye.